Rere rigi ya iretu guku bururi-ini tigarite ngucanio inya tu ikorwo igitirihwo. Nyarari cia Trans Nzoia Falcons mathite na mbere na kwandikithia utorania kuona matihotetwo ngucanio na imwe ikereka-ini riri ria keri ria rigi ino. Falcons maguthire Spedag na nguru ithatu hatari macokio ngucanio iria thakirwo kiharo-ini gia Camp Toyoyo guku muciĩ-ini wa Nairobi. Ukinyeria riu Trans Nzoia Falcons ni akeri murugamo-ini wa rigi mena pointi 32 thutha wao kugutha Soka Queens na nguru 13 hatari macokio muthenya wa ira. Najua second leg tulicheza tukaenda draw. Hata hiyo tulikuwa tunaanza kubuild team because sijapata winning team. So ile time moja nimepata winning team, that's why ndio tumeona tukawin hii game siku ya leo. Game imekuwa poa. But they were better team than us kulingana pia na vile wamecheza. First leg tulicheza draw ilikuwa 3-3 huko kwao. Leo imekuwa tricky, wametulemea kabisa, but ninasema ni pia in terms of preparation pande yetu, alafu na saidi ya kwetu kuna in-house bado hatuko fiti. Kogeri ya muthako wa handball no irathie na mbere kiharo-ini gia Kaloleni Social Hall guku muciĩ-ini wa Nairobi. MKU Thika ikigutha Generation na pointi 29 kwa 15 na JKUAT makihota University of Eldoret Papers na pointi 33 kwa 32. Nacio imwana cia Strathmore cia kurumania Thika na pointi 36 kwa 22. Rigi ino itanyitwo gutirihwo mweri tukite nacio hambatano cia kweherania igithakwo mwambĩrĩrio-inĩ wa mwaka tukite wa 2019. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.